أحبتي في الله خطبان تينيا تأرانتنا متدورين إسي إلمان خينيا أكمتي الدقونا جد أنتم خيرها إسن قالوا أمتاتي وأكرمها على الله تبارك وتعالى الله خبجاك أبو أولا ناخته قدا سنرتي ورخ بجاك أبو إسنين جي الحمد لله وثم الحمد لله سنجا أمتك على نمته أمة إسبيشال يونيك ورته دوباره إلمان نورمال تلوكبه أبو نشوفاتو حواس شوفا كيسا أجره غندخ نتعرف ستجولين أجره مالي بهذا في أباب مجا دكنا كيسا تهديتو مابر أبو مالتو في ديبو مالتو في دي إلمان كنا قرو أخلاق بريدا سنرتي إسان قدسودا أما تقودا سمراتي تدوبا سمريا رانوفده جولة يحفظيها نينون جولة قرآنا وحفظ حديثا وحفظ حواس إساني غيثة أرجيتاتين وحملت هذا في أبات تودو اتلفاو قبا يو اتلفاني نتي يي براتك أدر النراجب سان سنجابر أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أحبتي في الله خطبان تينيا تأرانتنا متدورين إسي إلمان خينيا أكمتي الدقونا جد متدوري أجائبات إسنينجا إلمان تلوك أفا أدوهن تهن إلمان مخينياو جولي إسبيشال يونيك تاتي جولي أكسيتي الدنيا تنرفدو قم مالي في نبيتني أحبتي في الله حواسني دردرا في جولي إشود أم فشلي حواس فاشلان سنينجا أمان تنيو أمة إسلاما لالتن واني قدان إرتي حجتن حقوتو نما برا زغالونيس واهنجر إف زغالو داني سنينجا واني قدان إلمان خينيان أكا فشلو سنيدو دو قدامي إلاتني خيني بكتنا تلي ملكاوي جرا إلمان أوفي أدى إسبيشال أكتهن أكسيتي قدسون خرا ورق غاريت خرا ور ربي صداتوتي إلمان خيني أدى أكمتي غونا خجلتو مالي في نبايتني نتمان خنو مدلي ولين خنو متكيني خيني ولين خنو مخبجا درق ابن ابنسن نتي أمة إسبيشالغا نمامي تخاكنا إسنينجي الله توتو جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم إسنين خنتاتني جرتن الرجالو تاتني جرتن إلمان نماتف والرمولت مالي فسن تأمرون بالمعروف وانجال ربي خيستي بكما تهتي والعججن وتنهون عن المنكر وانجب ماته شريعة في أيلي وان إرابلا لفترة واللويتن الله هتي أمنتني ننجي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس جيبر إسن أمة جد جريس إسن غوني أمة هكذا لغو إسن غوني أمس قويات إياما إلمان نمات الرت رقابة رسولني صلى الله عليه وآله وسلم
isinirratti ragaa baha nabi nuuh alayhi salaam dhaamsa orma kiyyatti geessee jira hin geessine jaaniini bar ormi eenyu ragaa sii baha yeroo je'een rabbiin jalla jalaalu rabbi ummata nabi muhammadii ja'an sallallahu alayhi wa alihi wasallam hayyaa ummata isin zamana san hin jirtanii akkamii beeytanii ragaa baata yaa rabbii keenya ati qur'aana nutti himte qur'aana ati nutti buuste itti amanne dhugoomsine jala deemne tanaa jannaan nabi nuuh alayhi salaam isa qofaa miti ambiyoota cufaatu warra ragaa bahuun sin jaabar isin maalif you are special people ka ammas rasulli waan sin jee dhagay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه وغيرهم بسند حسن رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنتم تتمون وفي رواية توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى إثنين توتا ترباتم غوتنيجي اورما جهاتم سغليت ندور بر نتي ورمايت ترباتم مفاد انتم خيرها اسن قالوا امتاتي واكرمها على الله تبارك وتعالى الله خبجاكم ولا ناخته غدا سنرتي ور خبجاكم اسنين جي الحمد لله وثم الحمد لله سنجا امه قالا نمنته امه سبيشال يونيك ورته dubare ilman normal dalu kaba wallahi abadan yo qur'ana tufni khaysan qaratani jirtan innawa hibzi isi qabdanihu yo laltan allahan jalla jalalu nabi zakariya alayhi salam yaro nudubbatu tanuma dubbatu qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من لدنك وليا لماذا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا جئني بر نبي زكريا عليه السلام علمو ناخني جئين خدمني بر مجا اسبيشالا الولد المميز سنا خني جئ خدتين يا ربي خي لفنتي يا لافتي جرت جئين لفنتي لافتي جرتي رفنسيغيا أري نباسي جرا أني سيخدا جتي هونغا واهنتاني تكا سيخدا تيسرا دبيهم بيخو يا ربي خي علمو ناخني جئن بر تسبيراتات مالف ناخني جئن لبوتيا متا خوتي في روتا خياب صداتين جرا جارتين تياس مشينا يا ربي المسبيراتي ناخن مالف يرفني خندالو جئني بر مال إسا دالا توحيد إسا خدالو دعوة برخاك عبدو خدالو يرو قبري سيني خدوائي ناغد متا إسا بير دبري حواس إسا بير دبري بيا إسا بير دبري علم الدنيا فيدو سناخن ماتي آلي يعقوب الرئيس خدالو علم سناخني وهي أكنا جئي دابي متان بيراكم وجعله ربي رضيا يا ربي جالتما ناتاسسي المقياس أبولا العلم أبولو نمن قمتشيسو استيقر ما مغسني يوتسي علم جالتما مش علم ناخني نبي إبراهيم أبا خينياس يولا عليه السلام ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي صلاة نما صلاة متبر صلاة نما داب خشوع خضوع أركان سيتين سنن سيتين نما صلاة داب يا ربي أناس نتاسس هرتيتي يرى استاسسي إلمان أكسيت تريفون تنولين جنسا مالي تولين جن ورقا غاري خرائساتي إلمان تلوقف أدون تهين إلمان قدسو يو إلمان تلني بر أبليان خينا إسانو مقوبة تجاجلو يو تاتي بر سيستر كنچين نما في قدستي بر جولن غدانا تلتيس نما قدتي بر غرو يا مسلم أتي إسبيشال ربي سيقودي خناتنا أنغوتنا بر أبام فدي bakka fadhatti si xiqqeessuu itti hin danda'u warri gaggaariinis yaa rabbii keenya ilmaan adda ta'an nuuqan rabbanaa hablanaa min azwaajinaa
وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما تكون إسابر قوم إساخيست ilmu arkachuudhaaf amata meeq dharraan katta jirtu amata kudha shan diddam ilmoo ka in arkanne garuu rabbii isaa yeroo kadhatu yaa rabbii kiyya beerran keenyarraa ilmaan keenya dasii ija keenya warra ta'e nuu kannii jedhan ilmaan nuu kannii miti tanaatu tuutu barbaachisa ilmaan ofii tawhiida aqiidaa gaarii irratti isaan guddisu akhlaaqa assaamiya arrafiya akhlaaqa gaarii maqaa duru kabajaa qabnu san ilmaan san warra akkasii fiduu qabna malee joollee haadhaa fi abbaaf galata hin qabne joollee akkasii fiduu hin qabne tokko namaati agarta hawaasa kana keessatti ilmaan shan achii ol yookaan achii gad qabu ni agarta hawaasa keessatti garuu abbaan kun ni himata billaahi alee ilmaan kiyya harkaa fi fuulaan natti hammaatan naafin awwaatan naafin ajajamanii jira abbaan ilaalta salfii duraa jira mucaan mana caffaraa jira haati hijaaba uffattee jirti intalti akka majnatti tiktook irraa qullaa daansii taphatti tanabar rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam nurra sodaatee xiqqeenyaaf wanni isin saaxilu isii tanaa jee bar heddummina keenya waliin isin irratti wal yaamanii islaamummaa dhabamsiisuuf hin jenne yaa ergamaa allaha guyyaa san keessatti nuti orma xiqqoo hajarrin dhabamsiisu bal antum yawma idin kathiir walaakinnakum ghudaa ka ghudaa isayl garuu isin akkana haa jennu akka hoomacha baharaatii je hoomachi baharaa humna qabna heddummina keenya maatu juuf balicheelimuuta nama lubbuu isaatiif jiraatu ilmaan kee naamusaa fi aqiidarra guddisiin tumiisiin jechuutti hin jiru bakka hin jirre cufattuu hissat ilmaan kee hin dhawin bakka barbaachisatti amat torba yeroo ga'e salaatatti ajajan amata 10 irratti isaan dhawa obboleettii wajji yoo kutaa takka rafan gargar baasaa jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeroo akkasiiti malee ilmaan kee yoo tumte joollee sodaattuu sii taate ni beekta gaafii inni beeku yoo barsiisaan gaafatee mucaan kee ati itti iyyita yeroo cufaatu mucaa kee atummaanuu hin kabajineen mucaa kee waan isaaf barbaachisu hin goone isaaf godhuun nyaata qofaa miti habiibii fillah isaan bakka babbareedduu geessuu miti akhlaaqa san irratti gaafii inni beeku gaafatan wallaahi siif hin deebisu aboo nu cufaatu hawaasa cufa keessa agarre ganda kana ta'arrabsitu joollee hin agarre maalii fi haadhaa fi abbaaf mucaa dukkana keessatti hidheetumaa bara aboo maaltu fide ilmaan akkana godhu akhlaaqa bareeda sanirratti isaan guddisuudha gaafa tokko laal akhlaaqa san keessaa barsiifaa himu gurbaa takkaatu tuutu yeroo salaataa mare masgiida keessatti salaatuu tur salaata khushuu'a qabdu tana bara salaata khuduu'a qabdu waa hunda isii eeggatee salaatu jira gurbaan kun amata 10 eenyuutuutu irratti seen muhammad ibn siriiniituutu seen rahmatullahi alayhi rahmatan kuni sayyidun min saadatil ulama gurbaa kana salaata isaatiin dinqisiifadhee ji yeroo gurbaan salaata fixate itti dhihaateetiti assalaamu alaykum jeen wa alaykum assalaam wa rahmatullah gurbaan mucaan xiqqaan kun aboo ati haadhaa fi abbaa ni qabdaa jennaani gurbaan mataa isaa cabsee ani haadhaa fi abbaa hin qabu yatiimaa jeen amata 10 qullak salaata khushuu'a muhammad ibn siriin jechuun bar sahaabaa meeqaa fi meeqa agar siyar aalaamun nubalaa gubbarra taarika isaan halaal haya dubaree an abbaan siitaa ilmaan si godhadhee si guddifadhaati akkam jettaa jannaani abshir rakkoo hin qabu abbaa naa taata walaakin bishuruu garuu an ulaagaan qabaa jeen yoo ulaagaa tana naa guutte ati abbaa kiyya naa taata rakkoon hin jiruu jennaan haati maa indak mal jeen aalimtichi guddaan kun mee ulaagaan ta'e maalee jennaan idhaa ji'it atut'imuni yoonin ambeelawu na nyaachisaa jennaan nyaata irra qaalii bareedaa mi'aawaa isaatiin si nyaachisa jeen rakkoon hin jirtu nyaataaf kana jetta abshir haya yoonin dheebodhe dheebuu na bassa bishaan qabbanaawaa mi'aawaan sii bita yaa ilma kiyya abshir dheebuun si bas idhaa uriid ataksiini yoonin qullaate huccuu na uffisa sin uffisa albiduga ajmala thiyaab huccuu qaalii markaatiin si uffisa وإذا مرضت أتشفيني يون ركوبه نفيستا جين أما هذه فلا لكي جين
hayyosi dhukkube si fayyisuu hin danda'u walaakin atasabbabu bi'ilaajik garuu kaaboo doktora biraan si geessa akka doktorri si tajaajiluuf tagaafii ajaa'ibaa wa idhaa mittu atahyuuni yoonin an du'e hoo na jiraachistaa ammaa haadhihi falaa eenyuutun nama jiraachisa obboleeyyan kay mootii guddaa alhayyul qayyuum jalla jalaalu isa malee eenyuun nama jiraachisa yaa ilma kiyya an si jiraachisuu hin danda'u jennaan mucaan xiqqaan amata 10 takkaa billaahi alee idan yaa am fada'anii ji'in lilladhii khalaqanii fahuwa yahdiin والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين أبو إسا سنيف نديسي قاجئين خنا أومي خنا كتين إسا سنيف نديس خنا نياتشسين أباس يونين أكوب سدس لال أدب بربكا خنا نبي إبراهيم عليه السلام أكوب ربي سنة بداين جنيني يون أكوب سدس خنا فيسو سنيف نديسي قاجئين yoonin du'e kana jiraachisu eeganaa isaaf na dhiisi guyyaa qiyaamaatis khaniin isa kajeelu diliiti yanaa dhiisu isaaf na dhiisii ji'en yeroo kana laa ilaaha illa allah alhayyul qayyuum haqaan gabbaramaan isa malee hin jiru isa jiraataa zalaalamte gurbaan kun rabbi irratti irkate allahan isaa gahee ji'ellan haadhaa fi abbaan isaa irraa du'anis gurbaa kana amata 10 takka irratti waan isarratti dhiisan agarte aw billahi alayk anu maafi'ati guddan salata khushu'an salanna abo seenaa takka bareedduu takka siifimee sirraa haa ta'u Abdul Aziz ibn Marwan biyya Masriiti bulchuu ture inni biyya Masrii bulchuu ture mucaa isaa Umar ibn Kaysaanitti kanneetiti Madiinaa ergee gurbaa kana aqiidaa nadiifaa fi olloomina irratti akhlaaqa irratti naa guddisii jedhee itti erge gurbaan kun dhufeeti salfii duratti aalimticha rabbaanii kana waliin salaat gaafa tokko salaatarraa booda'aaneetiti salaati irraa bahan yeroo aalimtichi dhaqeetiti yaa Umar maaltu si hambise salaatarraa maaliif arraan tana booda'aantaa jennaan isiin rifeensa naafiltu san isiitun rifeensa naafiluu ture tanaafuu yeroo tiyya rifeensaatu tuutunnarraa fudhate tanaafi salaanin dabre jeen xalayaa abbaa isatti biyya Gibxitti qabee xalayaatti barreesse mucaan kee arraan tana salaatni isa dabartee sababaa rifeensaatiif jechaa jeen abbaan ergaa erge eesarra Masriirraa gara Madiinaa gaafa sanfileen jiru farda qaba farda yookaanuu gaangee yookaanuu gaalaanii deemtamu kam deeme yeroo Umar bira dhufu gatteessisee rifeensa isaa irraa malaaxaa godhe abbaa keetii irraa godhinaan jee akka salaanni sin dabarreefi jee ilmoo ifii dhaluun godaanaa nuuni dhaltii garuu yaa ummata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam isin collee namaat irra caaloo namaat irra arjaa namaat warri rabbii tokko gabbaru isin qofaa bar warri biraa baaxila gabbaru jira bar rabbii dhugaa warri gabbaru isinii fi fakkaataa keessan maalii fi ispeeshaala hin taane eega musiibaan buute booda caca'uu sammaltu fide ilmaan ofii wajji taa'anii haasa'uudha kadabare obboleetii ofii kabajuu tayyattu sadarkaa obboleetii irratti ilaalle guyyaa isiin firendii qabatte guyyaa san caceeta wajjina haasoytu diskishena mucaa keeti dhiiga keeti foon keeti amma xiqqoo booda samaraatiitu dhufa samarri yeroo dhufte joollee teenya hifzii haaneynuun joolleen quraana nu waa haffazdu hadiisa nu waa haffazdu hawaasa isaanii keessatti urjii taatee nu haa mul'attu haadhaa fi abbaatu tuutu itti laffa'uu qaba yoo itti laffaane nuti yayyii biraati qaxara nurraa cabsaan siin jaabar joollee amman tana shamara tiktaa keessaa akkasitti gabbaatee wallee wawallistee daansii taphattu san bar namni isaan qabatu eenyu ni beeta saahiboota isaa biratti biraat ka itti dhaadatu malee abbaa bira sin geessu nagaafadhu waan dhiirri ta'an yoo dhiirri takka jaartuma isaa halaali tayyib yoo isii wajjin haasoyne dhalaa biraa wajji haasa'u jira bar dhiirri aksina isaatiin si garsiisa dubbiinii miti haasawa siin qundine tabiraa wajji haasa'u jira obboleesso yoo gaafa duraa waliyyaadu billaa khalqii wal haaballu jetti bar dhoortoon ummaa isaa bira yoo sin finne haajaa mustahaajan qabu si wajji deemaa tabiraa laallachu jira yoo si jaalate ummaa isaa bira si geessa ummaa
yaa abaa intala tana ni kaanaa godha yoo akkas hin taane kadhibiin siin jaabar biraagitti godhu jira geelee isiin ammoo miskiina quban qabdu zinnaadha ni beeytaa gaafa duraa jaahilummaa rabbi nurraa haa jijjiiru fireendummaa amad diidam nurraa jira dhalaaleen biological clock qabdii bar amata 40 yeroo geesse booda obboleessoo ilmuun qiyaamaadhaan siin jeebar aatii tutuutu kana cufa godhuu danda'a keessaa'uu dhiiraaf humna addaanuu kannee bar mucuma kee xiqqaa ka amata lamaa bar sumunii xiqqoo tanaatu ummaa hin dhagayu anuu agareen siin jaabar Muhammad as keessaa'uu jiraachuu mal mucaa xiqqaa tokko lamaan qaba ijoollee lamaan qaba tokko xiqqaa amata lamaa fi baatii sadii guyyaa 8 arra sa'aa isii qofaatuu sii beeka sa'aa lama waliin mucaan kun ummaan isaa adabadhu yoo jette yeroo garii hin dhagayuun siin jaa billaahi alayk garuu ana achi dhufee yaa Muhammad gizeen jeebar najalaa dhokoteeti camminna laal rabbumaatun nuti dhiirtooleedhaaf humna kana nuu kanneen siin jaabar humna san faa'idoon nuti ammoo afaan Allah rabbi ofii nuu haa godhuuti ciqilee jabeessiteeti bar hin adabattuu jettan ni beeka akka abbaan barcarraa hin kaane yoo siin jikkam jetta mucaan kee wallahi siin jaa ni beeka akkan kaane si beeka mee wallahi siin jaabar wanta na bar scientific fact theory siini mu bar habibi waan si jaaladhuufin hujii manaa torban guutuu qorodhee sii dhufa qur'aana dhagayo dhufte qur'aana dhageessa hadiisa sayyee dhageessa ijmaa ulamaa scientific fact wallahi ija keessa laali yaa maamaa kiyya adabadhu ji'inmi wallahi mee sambuuda rabshaa haa godhu mucaan san yoo achirraa jette moo abbaan kiyyan ka'uuni beeka achumarraa dhaabbatee numa cacaa rabshaa godhu humna sii kanni samaraa dhufa haafizul qur'aan nu haa taate hadiisa haafiz ganda keessa majhuula godhu seenaa intala xiqqoo takkaa isin himeeni mana kaaraatee geessu kaaraatee nu haa baru biizii isaan godhuudha guyyaa refreshmentii fedhan fuunee paappaa moo hanqata biraa bareedduu banannuu deemnee achi waanaa wajji haa goonuun siin jaa ilmaan keenyaa bar abuu rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam joollee teessan haafizul qur'aan yoo gootan guyyaa qiyaamaa rabbiin makhluuqa san cufarratti mee if dhagaye kaabuu yaa obboleessa kee abalu ilma abalu gabbahi siin jaanii malaayikaan taajul waqaar kabajaasan yeroo si uffistemee maaltu si dhaggeeffama boo aboo asitti bar kantiibaan yeroo ijoolleef sartifikeeta kan akkamitti boonan achitti mootiin moototaa yaa abalu ilma abaluu buy malaayikaan gurguddoo san taajul waqaar taajul karaamaa san sababaa ilmi kee hifzii sii godhee fi qur'aana sii haffazeef ja'anii si uffisan namuutuu waan dalagate addunyaa keessan ni beeku yaa rabbi sadarkaan tiyya an jannata as nan geessistu yaa rabbi sababaa maaliitiin arkadhee yeroo ji'u ilma keetiituutu istighfaara sii godhe sababaa kanaaf aboo rabbiin ni danda'a ijoollee qasee rabbi nu haa kennu aboo rabbiin ijoollee teenya dasii ija keenya rabbi nu haa godhu aboo seenaa takkaatun nu hafeessanii ni nurraa fixaatii tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويقى القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وعشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أحبتي في الله هاسوني خنسلا هاسو إيرا بريداتك إلمان خينيا أكمتي أدقون نمرة أكوالين جنة جولي دلون هنتوتنوني دلان سنجابر غرو جولي أدى تويواتو هواس الربستومي تقباتي ilmaan haadhaa fi abbaa hin dhageenye abbaan salfii duraa jira inni puulii fi baankeerta laa ijoollee ispeeshaala if bira dabartee addunyaaf tawaa buusuu dandeessu wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru ijoollee akkasii fiduu ni dandeenya aboo bar rabbiin ummata kaafiraa razaqu jiraa bar obboleessoo ati bareedaa kana adda kee bareedaa kana qabdeeti bar isaaf sujuuda buutee subhaana rabbiyal a'laa jechuu jirtaani akkamitti si razaqane booti maali boo herraggii hamtuu rabbi irra yaaduun herraggii bareedduu yaaduun naafi kannaa jee maali siifi kanna garuu anaafi ati hujii manaa dhawachuu qabnu jira san dhawachuudha saahiboota hin jirre wajjin akka hin deemne mucaa kee intalatee ittiin
جولي أمان تنا أسيولالت شيني توتو قبابر يو مسجد دفع صلاة صاحبوني خيفارا ننجاني أكنجا confidence نكب أتيتو confidence إتقول والله صاحبني خيا أسخي سجر غافتو قنايني أفر هذا في أبا أكسيتنجي مال توه فدا مسلمان قربان دراسي توه فدا يروخنا هذا في أبان أنتن بلو دراسي جاني تي قلبي إساخي سجب سن متاخر أنتن بلو دراسي أنت أون دراسي تونال أوني قد بر هذا في أبان إرتي فشليسن أودون ديمو جرون أنجابر والله بابني هذه النايم ياسين حسين عثمان ربي عمري هذا رسول نخوي سجر نخوي ستربي ساترسي همتو الراقب أودو هذا في أبان إسا ديمو أنجابر يا أستاذنا أستاذ جتشو إسو من جانو قمك والله هرك إساتي مجعلل جي هذا في أباسا دو دا شبوتي دا مجاخي وان أكناتين سيتا يوجي إرجع سيتا nidan desa khara isa qabadhu maltu barbachisa wan inni barbachisu sanirratti bar wan faqi sanirratti male ilma khay qalbi yo cabsite boru muca busoti qabu hawasa ratti fiddabar dr zakir abdul karim naikh matta'ahu allah bisihhati wal afiyah isin tufatu tubekhan rabbi umri isanu hadirisu alima rabbani wujibanatin irradda wadani beita والرئيس الرب سواتي قاتيتين سنجابر كشمير باطن الرجل تجاي والله باسبورتي تي سيدي بسنا جانين وسختي برايم مينستر هندي والله اسيني متيو اسين نقلتن ابدا نما نجني جين رسول ربي تو صلى الله عليه واله وسلم بي خبجاك عبد غدو مكه دي سي مدينه غوري اني برنما تراتكو انيس غدانا اك اساتي جيتي بي دي سي ماليزيا تغل isa umma isati malje ni beta guruba bar gafakan anga amata ko sagali normalu matakkatur normalu matak wa hundala la gafa durwa anis entertainment titana ninja la dature warra filimati fi warra walle khana wan isani yo na gafate akan haditha sim duranitin sim innis oscar khana fallalu turoje grammy khan kamera isani tillalaje yero akamit qoppesani in agarri yaro ati hazo reaction sirra fudutan abu anis islam aftanan hojjechu qaban jiititin dawde jibar guyan amata ko sagali sanin jijjiram enyu agare sheikh ahmad didat rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a inni mal tawbada mbbs dani wetami doctora louis bernard jira inni south africa sheikh ahmad didat hindi south africa gare rabbi rahmatahu wa rahmatahu louis bernard khun jolle walitti matante dalatona yaro durati warra gargar base surgery operation ajaiba kana ko god wala masri sambote egasi warra amerikat umma isabira dufe ya ummati akka sheikh ahmad didat akan si tofe tamo akka louis bernard akan si tofe mela li dalale rabbin bar emotional intelligence kanne fini ya ilma khiya lachuto kana tatun sifada jetti amma sborunta inni qobodo dufe ya ummati akka louis bernard akan tofe tamo akka sheikh lachuto kana tatun sifada gafa sadisa dufe ya ummati ya louis bernard mo sheikh ahmad didat yannan louis bernard khana bar surgery namti chabar addunyati bekam khakka isa kuma na tawra sheikh ahmad didat takoyo na tate irana chalta jette mal jettambo guruba kuta jahatti qarati dave qesicha san odun tayin bar kristiano to gutu kha injibate bar professor ticha chicago gafa dake hallelujah jechu mal jechu da tan turjumana na gudi ji afan ingilifatti professor debisu da dabefi isin ummata special ya jama'ata muslima jolle special hafin akkasin isin inja yon duga kunne rabbi rahiyo to gogore hammini nafsiti yati shaytan ray khara bareda kana isi yada ci ani to jechu da burra allah ni tifama isini khara jannata didina isini tiyana bid jahannam ghaysatu wal yad billah nadar burra is allah ni tifama anis khanin du bare sille wara dagge to wara dalga rabbina waqut نشوفات ربي يا دام راد خير ربنا وعقود هم تشوفات ربنا وراحكم خير تشوفات ربي لتنا وعقب أبو إلمان خير ربي دسي جخير ربنا وعقود إلمان خير نوها جالن هوري أن نوها جالن أخلاق أن نوها جالن
أمنتا إسلاماتي فهجتشو خيستي نهاجالا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نجا فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كن لهم أونا ونصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله